Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakasi Student Union kalapan kono ang jingaki isang kalan mngor kabalapanong the North East Student Organization hakandailat persya ag assembly hagjanmi jong kakhatpra dari unailar aja arpasan kani jingaki isang kalan mngor ke KSU kalong shibenta ban pensngo shaga sarkar ban shna da ki an baklan ban telakam ke jingwan rong kerthap ki bari shaga jila kani jingaki isang kalan mngor kade ki weru ki jila shatila mingi Bakran penkot naswa ban penwai ke jingalang u chairman Ganeso u ba Samuel Jerwa u loong baya kani kamat barung tu ki breu na Bangladesh Ganeso bat KSU kila dawala slam na ka sarkar peng bat sarkar jila handai kile amatla long shushu babaro ki jila shatai lamingi ki shamjing e shibun nak jingwan rung tu ki breu na Bangladesh nakliang uba Donald V Thaba General Secretary ke KSU lapan kenmau ki jingya denti ke seng habayo kam ni ki bari ni ki barjila Kibawan rung tu syakajila dak bepenan kam daki kot kisla kibathok. Yesong tadi ke demonstration tadi ke jing tempau ya ke jing persyak ya ke jing rupertap jing barjala kam dai dak ne selong nrai ke dai haki nomba jog di jela jog ka thain sti lam mingi hi boroi bargani kam dai ke sien baningkong rela bun sien le keren ni ke ngaman la penpau ya ke jinge kum ki rit pan ya kendu nak jing ru pertap ni ki bar jala hakani ke jala jongi bar kum joru hak thai sti lam mingi hi boroi bar kum ke jai penriu le kendu ya shibon ki jinge highway dai bar ka jing ru pertap jing ki bar jala history kapani bar ka penpau banda ru kisna memenswa ka jala jongi ladang ke jinge ka babon ba nak jing ru pertap nak jing rum tu jadi di beliau nang ten apa Bangladesh. Haus nam kar kandai spa yang kandai. Haus nam kar kandai spa propenyo, kar kandai spa kandai pau, kandai puai, kandai puar, ter pada hadu ni kelamat pemerintah. Banjai beliau jengi haban yemi, banyale, ban persyak, ya kan dia gejik persyang, jauh kini inorum tu, nang ten apa Bangladesh, ban kini, ya kan kamai gaji, ban kini, ya kan kandung siap. Nang hagi ni ki khendiat sngi nang hagi ni ki khendiat teo ni bagi seng mahalang kenthop ka KSU bat ki bagi seng mahalang di haban kem ban bat ki bre wan nabar klep ki ni ka isla ban nasusu bagi ni ki bre bawan babon ki dei hi nang thena po Bangladesh wan rumtu wan persyang wan rumtu senis po gri juni ni ke jaj bendeu apo Tripura kila kala gred pat ha Assam ni ba itrai buluk hagi babon ki caka ilakan lalong kiret pa hala ka jong ka jela ka joki badan kok hang ne hapo gari jungi hapo ka jela jungi lengba ka jingene jo ka KSU ni kisna momen shwa ringkat bat ka jing kersan lang jo pai ba ka buri ni utrak ida long kum ni kum bangilong Henry ngimla ban susngai bangin syok Kristino ringi hapan ini banyane nagaway ko sa buhay pa ka KSU ringkat Bangladeso kalakran ni kini kaman na pun tali kisnam like po tali kisnam ringa sarkar India pan sarkar jela kilek mala kilek kelut kilek bomi ya kani kecing mengani hasan tarik ni ba Prime Minister jogari India Abu ukuran agak seni lanjut jogari India hang te ko Red Fort ko Delhi wong bagari India kalak keladur isno ki thau kalak keladur naga jingwan rung kerthap jengki beriu ke penawa kalau purang kam ikinong rung tu ini tak intruders hoi ke sarkar India yang sukumen bo Prime Minister lagi kini jinge barka North East ka than silami ke de gawai lagi than kebaik kendu shibun yang kini kecing di bawah napo Bangladesh. Ray mentang kuat bani ka kampat hapo madan ayu bikin le ban khang yang kini kecing persyang barung di beliau nak tena Bangladesh hagi jela ba pero joka than stilam mini brokoi. Ki jela hapo asya ka than stilam mini ki sautuli jela. Ka jela Arunachal Pradesh, ka jela Mizoram, ka jela Nagaland, barga jela Manipur. Ilayo yang kata kena lain permit
dan the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 na pentrikam apa ini jelas. Henry apa ikendu aki makiru kinang siam jing na kajing ru perthap jing Gibril nang tin apa Bangladesh. Kan utam mengilai kajelam Meghalaya kawamdan kono kajing ker. Kawamdan kono kaan kapan telakam kapan yada ya kan kajing ru perthap jing Gibril goroba. Kan utam mengilai hablong wa petngor wa pikir berlak banyada ya kajai berdiri ripat hang ni apa kerja. Ni ko kajai berdiri ngelakiran gilong ripat. Bang ya pet agini kisni ya ikut kubur yang kata kajingca apa Bihar. Bak election commission jogari India kamat kerteng hang ti apa jela Bihar. Yang tak Gibril ibom itu itau kibodan jing artatin. Datang kita Gibril macam mat kerteng idon ngriu pausan lah. Ni kumujak menriu new trap inon kano arpu arlak tang ginong syak kerteng apo Bihar ikam bun syak arsyak laisyak yang i kumujak menriu ke kumno ginong bangina biang kumno ginong bangina susingan bakajong gari banginum don kangsu ikino ini kian kiban yada ini kumujak menriu ripai ikana kelas 12 apo Uttar Pradesh ikambun bania kajak menriu jungi hang ni apa seni partai idan ko ba arpusan apun riulak tangi kena pasal ko Uttar Pradesh tengi ko bijak menriu ni apan susu bino bijak menriu ripat idan gani abo boleh ulai ni gari gabi tanat gari gabi tiang kadai pat ini banyak ki banyak sa banyak le kat bangin ang imun sa partai kumno bangin yang banyak le banyada ikilong din kimandin ka sarkar kalaban ay gitigian dan yang kanong laban ay rekam de bankut kakata dara ka sorka kamain kanaru rengi kum gajak menriu ni kum kiseng per bakum gajak menriu ko bai ide benyeng ban peti kana bagi long tin ki mandin ki pateng ki manwan ki im suk ki im singan hala ka jongari tangan ai kintin sai sien ngai ku play ka khasi sun sinian pelabar hakaba ka efek ke junglu ke singha ka junglu ke dei sitarik ukala lengkot bat kalau kamsu kensya kalau mayuni beriu lasna lakha usdam kat handai spa kalau mut utau beriu lasis spa arpusan sedam atau kejudan si kata la julak nunu beriu lasis spa arpusan sedam barang biang gambar kapat barang lak banyak mempat mi yulit kini kapengi begitu dikot islah kini dikot top dikot syukur bak nada kalau muntah ini beriu mereka begini menderi bertubuh berruktu sekejela kejongi Henry kabakam survey yo kidai benban gitu dirius new inong le beman di bala sawah di jela Henry kiwan menri dengan sejela jumi nama bumilong laitlan berbikisuk manio ikom Islam sakawai pat kejingja kalau ngapo riboy district hakaba idikot ijungi kelayo ban bak yo we dalal uba sim dekat pisah ban pendrum tu yang kita gipoi napo asam bakam khamsau pelang su kalau mutau beriu ulasai dan ID card juga police department bagi ngintip nak ada ke basisya dan ni kedai ke batok dan ring anong yang pi bakum kini kiki ilong tiba kalau kum kata silent war ni ke tama kabar jar ni ke jat benderi ke jumi bat hadirin juga ni ke jingalang doai ba ke jin parking ke jumi kan dongkut ang ni ring anong yang pi bakum ki dekot juga jat benderi kum di pordok prasam ber jik ke jat benderi ngin kapan klan susu ke jin pahara ke jin parking dia menjur para dekot Maca perang, Islam dikasih, Islam, long live, ya umendir, Pordok Parsam, ngilapoi no sekolah itu ni kejing yalang, ngai kubeli kerpang yang bi borok ke dekot ke bawah nak keleng ke beri menutrak.